Ovo je Nenad Fuštar koji živi u centru Sarajeva u stanu koji je naslijedio. Da bi preživio i platio sve režije, treba mu blizu 1000 maraka. Međutim, on prima samo 150 maraka socijale. Godinama je živio u stanu bez poda, a zahvaljujući dobrim ljudima dobio je nove podove u stan i besplatno krećenje. Danas smo ga snimali kako vozi 350 kg krumpira i luka sa tržnice u jednu burekđinicu. Sve on to uredno dostavio i vratio se s kolicima po novi posao. Kada ne radi na tržnici, skuplja stari papir, po čemu je također poznat, jer jedini je Sarajlija koji radi taj posao. Trebao je danas ići na jednu bauštelu, ali je posao otkazan za sutra. Jednostavno kaže Nenad, da bi preživio u Sarajevu moraš raditi najmanje 3 posla. Brat ima 300 kila. Dokle ćeš s tim? Vamo će crvena shopping, vamo će salon namještaja, Korišti meni je skoro do tamo sa mnom, ajde. Ajde ti još vamo, gore sobom. Završeno je sve što se tiče podova, ostala je još kuhinja, ali to će se sretiti, eto imam ostalo je laminata i toga, hoću tamo laminat da stavim, ali postepeno se ne bude sve odjednom, pa... Kako je to išlo? Ko je to pomogao? Pa zahvaljujući, od tebe je krenulo, znači, od tebe je krenulo, pa prvi u pomoć je priskočio Aslan Dučić, opštinski vijećnik iz opštine Novo Sarajevo. On me je također snimio, pa je Kliks objavio, tako da su ovi pojedini donatori, njima sam se u više navrata zahvaljivo, evo opet i spomnjiv i zahvaljujem se, zahvaljujući tebi, Aslanu Dučiću, oni su došli do mene, znači... Šta je još ostalo? Pa ima još toga, znači, ali najbitnije je bilo sad prozor, jer ide zima, grijem se pomalo na struju, znači... Dosta je umagno trošaka, ali opet troši puno s obzirom da je stolarija nije nikad mijenjana, znači šuplja sa svih strana, tako da se malo više i grije i se... Dotrajala, jel? Dotraja. Nema tu sjelca ošana. Ti radiš 2-3 posla, više poslova? Pa nalazim se svakako, znači... Da preživiš? Da preživim. Nemam, znači, nekog sad luksuza da se luksuziram, znači radim, lomim se, ali opet ne znači da preživim sam. Šta ti radiš, recimo, evo? Pa i dalje se bavim skupljanjem kartona, to je glavni posao, znači od toga faktički živim. A usput, znači, ima 2 stola na pijaci, ujutru i navečer ispakujem robu, znači da prodajem, nego izjutra malo budem, a samo pomogne da se pakuje roba i uvlačim u magazin. Ja, ali danas smo trebali snimati neki šut, jel? Pa trebali smo, ali čovjek je odgodio 3-4 dana, trebalo je danas, ali eto iskrslo mu je nešto, ja svakako što me kođe zovne, ja odem odrad, ne samo šutu, od namještaja, nošenja, svega, znači nije problem. A jel ti bude teško ponekad? Pa bude, navečer nekad dođem, znači kad legnem, kad hoću da ustane ne mogu na noge, znači toliko me noge bole. Jer faktički ja pretežno navečer uram skupljam kartoni. Koliko radiš noću, evo? Pa noću, recimo, završim na pijaci, navečer dođem ovdje, odmorim 1, 2, 3 sata, izađem oko 8 sati i budem do 1, tako od prilike, znači... Jer pretežno navečer najviše kartona ima i voze ga oko 11 sati, onda da bi sve stiglo... Jesi li danas išao ili ćeš... Pa nisam, danas je ponedeljak, nema ga, pošto pretežno navečer voze, znači slabije ga, i prošli put sam rekao da ga izjutra i popone slabije ima, znači. Tek posle pone i navečer, znači. A rekao si da ćeš danas voziti neki krumpir, kom je šta? Jeste, krumpir za jednu radnju, za burekžinicu, vamo s pijace do šopinga na kolicima. I to naplatiš, naravno? Pa naplati se, zna se koliko ide tura i tako. A ti imaš neku socijalu, jel? To je toliko? Ima 140 maraka. Samo? To mi je sve što je koliko toliko redovno, znači... To je jedino primanje koje ti? Jedino, znači sutra kad ne bi mogu raditi ili nešto, znači jedino to imam, znači, od toga.
A tebi puno više treba, je li tako? Pa, kome ne treba. Evo, znači, moje pitanje, poznajete li Nenada i što možete reći o njemu? Poznaje Nenada, izuzetno je dobar komšija i veliki je radnik ovdje. Pomaže ljudima ovako, a ne traži nešto za uzvrat, a pomaže nam ovako svi. A vrijedan. Znači, to je uzajamna pomoć? Jeste, uzajamna pomoć. A on, recimo, živi od 150 maraka, znate li za to? Socijale? Znam, upoznat sam povodom toga. To je baš mizerno. Boga. Ali ipak se bori i radi, jel? Jeste. Bori se i radi, veliki je radnik. Nijak ga ne možete vidjeti. Idemo na pijacu. Nenade, znoj na licu. Koliko si prevezu kril? 300 kila krompira i 50 kila luka. 300 kila? Jeste. I? 50 kila luka. Pa je li bilo teško? Pa jeste, ali što se mora nije teško. Je li? Jeste. Idemo sad na pijacu. Preko dana katona slabije ima, pa pretežno navečer voda, tako da... A šta ćeš na pijaci raditi? Ostaću malo na pijaci prodavati, jutro sam robu izložio, sad ću ostati malo prodavati, tako da... Da te dan prođe? Jes. Koliko mi ne dosadi, mogu ostati koliko hoću, mogu... A ima li kakvog društvenog života, ima li kakvih? Pa nisam neki ljubitelj, znači moglo bi se izaći sve, ali jednostavno sam nekako kućni tim, vada puno krećem i odam se i onda bi odanje ogadlo, znači toliko kad ne radim ništa, ja dođem i legne sam, znači ne se. Ja. Znači može se izaći sve, nije to problem, ali nisam taj tim koji voli izlaz, znači. A ima li kakvih djevojaka? Vidim da si se sredio. Pa jesam malo. Hoće se lijepiti, ja šta će? Hoće, zasta nema još ništa ozbiljno, znači, ali... Ko zna? Ma, ko zna, nije... Ja nisam, kako kažu, probridljiv, ali ne moraš ti svašta ni dovesti, moraš dobro, znači, ima njih naći, nije to problem. Ja. Ali ne moraš svašta ni dovesti, znači, nije stvar... A koliko si ti živio u ovom stanu bez podova, bez... Pa sigurno 10 godina. 10 godina? Ja. Mislim i više, ali podovi su, nisam ih ja dirao, ali kad sam vidio da je to propalo sve, znači faktički 10 godina sigurno. I ovi prozori, ovo sve. Bez struje sam bio 2 godine, znači nisam mogao kupatlo 2 godine koristiti, jednostavno nisam mogao, shvatiš da ne moreš i... Ali nisi ni od kog ništa tražio? Pa nisam, jedino mi je prije svega mora se zahvaliti gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubišiću Ćosiću, on mi je koliko puta pomogao, znači kako može. A ovako od pojedinih nisam, znači ti si prvi koji je došao da se zatražio i onda se posle pojavio Aslan Dučić, opštinski vijećnik opštine Novo Sarajevo, također i on je snimio, tako da je od toga sve krenulo, znači faktički... Ali ti nisi čekao ništa, ti i dalje radiš, znači boriš se, snalaziš se. Evo vidiš kako je prije bilo, znači dođeš ni za šta se ne znaš, sad je, znači ne može bolje biti što se tiče podova i svega, znači evo da vidiš mamo i sobu ima i plazma TV, sve znači nije... Kako je prije bilo i kako je sad... A je li ti teško živjeti samom, recimo? Pa jeste, ali shvatiš da moraš i onda nema, jednostavno... Bilo teško, ne bilo. Ja moraš... Prilagodiš se i to ti je to. Znaš šta, imaš ti te familije, imaš svega, ali jednostavno kako se ovo sve izdešavalo, shvatio sam da se sam, znači, jednostavno... Familija je...
Ko da je nema, znači, eto, od brata, sestre, pa nadalje, znači. U dobroj sa kondiciji, ali... Šta je ispalo? Kad si me počeo snimati, pojedini pitali gdje me mogu naći, evo gdje mogu naći. Predstaviti i reći nešto o Nenadu kao čovjeku koji se bori da preživi, evo 3-4 posla radi po Sarajevu, da kažete nešto o njemu. Ja sam Samir Janović iz Kiseljaka, bavim se poljoprivredom, proizvodim puno krompira, luka i mnoge druge artikle. Nenad mi tako pomaže. Pomaže mi kad sam tu, radim 6 dana u sedmici, pa on pomogne mi malo ovako raspakovati robu, navečer spakovati tako. Ako kome treba dostavu izvršiti, tako bori se čovjek. Ovo je danas život snalaženja, nema ništa lagano. Dobar je čovjek, nagodan, punog srca, pune duše i tako. Ali evo, 3 posla radi da bi preživio, je li to? Pa da. Pohvalno, ajmo reći. To mu je, bori se. Čovjek se bori da bi preživio, tako je. Radi razne poslove, unosi, iznosi. Fizika uglavnom nije inženjer, šta će. Tako nam je svima. Recite mi, može li se prodati poljoprivrednih proizvoda ovdje u Sarajevu? Pa nešto teže malo. Ova Raja naučila malo, gledaju Konzumu i u tržnim centrima, onaj stočni krompir. Prodaju im, puno je jeftiniji, ali on se u to ne razumije. Oni, vjerovatno, neki se možda i razumije, ali sam stomak da je pun. Pa koriste dosta tog stočnog, pa dosta dođe ko se razumije i kupi od nas ovaj naš domaći. Agrija, sorta i tako. Tak te stvari. Ali vidimo, Fojnički je nedavno čak i zaštićen krompir. Tako je. Tako je, certifikat je sad. Lego nedavno. I nije cijena prevelika, vidim, marka i pol, jel? Pa nije, da, to je jedna normalna cijena za svakog kupca. Razni džepova, džaba je kupiti jeftinije ako će ga baciti pole i tako. Bar i ovaj em je ukusan, em je zdravi tako. Dakle, postoje ljudi koji žive i rade bez obzira na socijalu koju primaju. Nenad je jedan od njih koji želi biti svoj gazda, ustati kada poželi i radi dokle god hoće. Sloboda, ali i odgovornost iznad svega. Malo je takvih primjera, ne samo u Sarajevu.